Hai menaza hegi mai zai hai menaza klum mai kre ke zis na ting kum chang na jang kai zem dai tak mai hegi gederein sa Paulia gai radle Assam Dima Haso district ya wangdai rabel lok revzik chum NCHSC gu election bam rablam gene district chief executive member CEM Honorable Sri Debolar Gorlo Sananznai kreke zis ru kam mai ge di hamlai dolong zatinga zaine mahur constituency ge Bharatiya Janata Party BJP lamgena election campaign takaidele zakachedele zai Dr Himanta Biswa Sharma Assam gu chief minister Dima Haso district ge NCHSC gu election bam rablam gena wangke ze mahur constituency ge public meeting bam mai ge hanai kum NCHSC gu election ge BJP mena diwang dina pera hange mahur constituency hange head kaibe degree college teleuchura hange foundation stone tingchu let kaira hange hanai kum tingkum chana jang khaijam dai ka pei kege jana 10 crore package road network hange jana hazard lein hange community hall jana height chum arunodoi ge good hechi rahang jana klang sangne ge ration card ngaugu jana chuna antara bupui mahur constituency ge BJP lamgine candidate Srimati Probita Zohuri hange EMC peigulei zakachedulei Zana New Delhi bound Sampak Kranti Superfast Express gari Tibet train nungge hegei dige mi tebe bizigene minna hangna zanim ni delei zakachedlei Zana Chin New Delhi bound Sampak Kranti Superfast Express gari Tibet train je Assam gene hangkaulei zakachedlei Zan Indian Space Research Organization ISRO mene Aditya L1 tingnai migbam batak daigum kome PZ study te rahange space me langai be chuna pe bamwang changdele je Indiaram gu prime minister ne bugu ex gerau gaidele zana Indiaram gu prime minister Narendra Modi ne Indian Space Research Organization ISRO me bogu te rahange kanang be te puiting lu bzigne ratsa basam du pe changai dele Zane kahge bizigene Noida bnai Greater Noida gya school le siki ge class 17 gene pangkang ge kakte mlei nize school le siki ten marahangge wangdai rabe kre ke zikre zem daire ka chang nam ja kamto ne le je ka chedle Zane Noida bnai Greater Noida ge kahge bizigene school le siki ramge class 17 gene pangkang ge kakte meze school le siki ten marahangge nam ja kamto be order langpet kai bize Gautam Bad Nagar district administration menale zakachule zana class kuigne kreukna rega kakte mezedu kahge bizigne tingti school le sikite bihige te magze kagne tingcho anchat kreugne chuze gin chat ka chum hige badai rahange kamkeu gale zakachule za Gautam Bad Nagar ge kahge be zanai kamai ge bu temperature degree ze 9 keu changle zakachule zana chuna hacha kakte hang kakdai bige 9 magzane du 13 degree dia kahge be bu temperature Nkeu changulei zakachedlei zane chuna Delhi bnai Haryana state gedu kahge bizigne school le siki le sinam rameten magzen tagrahang holiday peinlei zane Punjab bnai Lucknow gedu school le siki tet bihize heleinlei Punjab gochi sing magrai kagna Lucknow gedu class kuigene kreuze knalunge kakte imeze school le siki tedra bihize kahge bizigne teu helei gaize tingti tet bihige te magze kagne tingcho nchat kreugne wangze higin chat kchum hige badai rahange kamke gaile zakachule zane Telangana gadu Telangana State Board of Intermediate Education TSBIE mene Makar Sankranti lamgene school le si namrame saun tagra hange holiday pe gaidele wangdai ba kre keuze kreuze kchum gene kreuze srugriak changbe zane junior college wangdai ba kre keuze kreuze snagne Punigo school le sikize ledai gule zakachedle Zana All India United Democratic Front AIUDF gap suite be chief Badruddin Ajmal ne Assam ge Muslim me bamre malay nize Uttar Pradesh Ayodhya ge Ram Temple ka klumbiki led biting kre ke uzing kai gene kai je mingye lungge tebete magra hange rangai dele zakachule za AIUDF ge suite be Badruddin Ajmal ne saza India Ram ge BJP meze Muslim hange hateure dilang bele zakachule chpau zigene Ram Temple Uttar Pradesh Ayodhya ge led bitinge bas genedu
train gene du zane gari poine car gene du ze Assam ge Muslim me bam ramlei ni ze kre ke hzi inkai gene kai ze minge lunge tebete magra hange rangai dele ze ka chele zane Uttar Pradesh Ayodhya ge kaklum ki Ram temple let betate bitinge tigere rahang spy mina changkre ze minge mize langai gule ze ka chedele za chige spy kre me te ta tur hange mro kanang nang ba high tech security equipment zane infrastructure hange ze Uttar Pradesh go government na charangkang crore rex kui te ta te gai gule ze ka chedele zane Uttar Pradesh Ayodhya ge kaklum ki Ram temple let drab ze wangdai rabe kre ke zi inkai ze kana mai ge let gule ze ka chele Zane tingtige Assam gu minister pungai bepe former Assam minister zane chuna BJP gu MLA tabam pungjabam bepe Ranjit Dutta na rahang pe ne tetibe rimai tingmui ge Guwahati Zorabad area ge hazau sak mene lu zagari krei be bizigne police mene nimni dele zaka chule zane police mene saje tige Assam former minister zane BJP MLA na rahang pe je hazau sak mene lu ze gari kakrei blam gene nimge pe pam teme mina hang na ze du nim dele ze ka chedele zai chige pnui mina hang chum lui ze hazau sakam ne le ze ka chedele zai police mena pnui hazau sakam ne bugu alcohol level check te gai da dige 120 haken kai hazau sakam ne be alcohol gu level ze hang changle ze ka chedele zane pasong ka ge Dr. Himanta Biswa Sharma Assam gu chief minister ne ka chule state ge tak sya beta te me zane cho do te beta te bige ze government gu ta te me zane ka cham cham beta te me dur ne nimra malai ka gane state ge ze pni ne tak sya bete zane cho do te dina police me zedu nimgu zane politics ge bamre me zane inke ne ze BJP leaders mera me zedu nimgulei mi zedu saumagulei ze ka chule zane Myanmar gdege chuna tinge kaklebe pepgine Laukyang Myanmar Army Regional Operation Command MOC में हल्ले के दिले जने Myanmar government hunta spy में प्लान ते जे मिना चंगना जे हाय चुमजे हंगरेक्ट से जे स्कुई में Sun State Myanmar Northern Brotherhood Alliance में दागे surrender ते वंगदले जे कचदले जने Myanmar Sun State Northern Brotherhood Alliance में दागे Myanmar government hunta spy में मिना चंगना जे हाय चुमजे हंगरेक्ट से जे स्कुई में surrender ते वंग ब्रोगे जे गदी में मिना हंगस्रोक Brigadier General zane mina hai na za hang kai je de set me high rank officer college ka chedle zane Myanmar ka dei ge Tatma do regional command center me hle kyu gai biza history ge na mailut ge na rai lang balei za ka chedle ai ge na mai kre ke wis nan tak mai hegi ge de rein sa po za loi gai dele pi gai za king gai ni mile ne je to dele